Miércoles Santo ka'aru guive opa ogaháre oñeñepyrũma chipa apo. Hetaite jepe oñembyaty. Ojoári oĩmahína pe tatakua guasuete kupépe tuichái jaty. Typycharã ojeheka ha koñana omýi ojepuru ha ojejapo chugui pe typycha ikatuhamýicha oñemoẽnohẽ tata y ha tataku'ikue avei pe tatakua guasu ryepýgui. Ha oikóma chipa kesu ñandy avatiku'i ryguasu rupi ojuehe ha hyakuãvúma hikuái oĩmbáma chiparã. Chipa aramirõ, chipa avati, chipa mestizo, chipa kandoi ogueraháva manduvi ku'i. Chipa lopi, chipa jeruti, chipa argolla, chipa apu'a, chipa piru. Ha osẽvo chipa tatakuágui ojypa pytangy ha viru hyakuãvu asy, haku asy, tata ári katuetei opupu hyju imagina kojoi cocido ha hyakuãvu rei mombyry guive ñahetũ ha ja'úvo katu ñañandu he'ẽmby asy. Semana Santape toĩke chipa cocidore.